Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. God my Savior, thank you for your healing. God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing glory, hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Hallelujah, Lord, so if you are not hallelujah, good morning, church. Welcome to the house of the Lord this morning. I was glad when they said, let us go to the house of the Lord. Luluina, la fortuina, le fa'atu atu balena. Olo watu
te avea uile papa sili ona mawalunga o te papa atu yo ao e te whaia lau whinaunga o lawa miltonu e maia Yehova e tōwhio ana au auna luluina la fotuina le whaatu atu maleina o lolu atu ana te avea uile papa sili ona mawalunga o te whaapau atu yo au e te whaia lau whinaunga o lawa miltonu e maia Yehova e tōwhio ana au auna soifua lo atua soifua lo atua whanau leleo ala e mua mua yo urua e lo tamai o lo alofa o le fuaia nia nia i o urua le mawhai e whaitoto a se oli o na manu malo i le taua o e tama e te whali loa u i lo whale a pitanga Alleluia, Alleluia, Osana fifi le mula wanganga e ase a pena tama whai mai e manu malo i lo umana soifua lo atua soifua lo atua whanau leleo ala e mua mua yo urunga e lo tamai o lo alofa o le fuaia nia nia i o Ola pe alava he is alive and well this morning, amen. I tato I loa ma tato mauti noa le atua le tato te au na iai o yo le atua e paia o yo Yehova o au. Hallelujah, he is a God that reigns, that is sovereign. He's the King of kings and the Lord of lords, and we worship according to that truth. Amen. Ko ame fa savalia I tato atoto mai le mamalua le atua tato te vivi le atua ma tato tapua I le atua ma tato I loa o le atua le tato te au na yo le atua Israel. We're going to sing this song this morning. May God bless your heart in Jesus' name. Amen. Te vivia te oe Ia vai pesenga fo ia te oe Awa ua sili loa lofa I mea uma I le langi Lofa maoni E o ia
e sili sili lava oe. Te bibi a te oe. Ia fai pese ngā fōi a te oe. Aua ua sili loa lofa I mea uma I le langi. O lofa maoni e o iau le atua e sili sili lava oe. E paia le atua malosi mamalu e matauti te oe. Aua ua sili loa lofa I mea uma I le langi. O lofa maoli e o iau le atua e sili sili lava oe. O le lofo Iova mai le babau lea e o le wha babau I e matitau I a te ia. O lana ami tonu fo I o le whanau a la tau whanau I e tausi lana whengainga o e manatua fo I ana polo inga I whai whatu mawina Iova o lona nofo ali I le langi o pule awa fo I lona malo. Whamanu atu ia Iova o tau o ana angelu o e malolo si tele o e whaiala na fionga o lo whaalongo I lona sifo. Whamanu atu ia Iova o tau ana au umalava o tau ana au auna o e whaia lona whingagalo. Whamanu atu ia Iova o mea uma na ia whaia I mea uma lava ua pule iai o ia lo ua ngā ngai ia e whaamanu atu ia Iova. Whaamanu atu ia Iova o mea uma na whaia
Yes. Tato te tō mānatu le nei tai au. God created us for His glory. Ia malolo ina o tato loto le biinga. Si ato tato lima. Tato talitonu I le tua o lo fio lo na nganga ia I tato. Sile na lata lata. Tato te vala au atu ava le tamae. Saufole nei tai au e langona e whengata lau tāpua inga. Te tālau tātou loto e whaamaoni le atua. E whaamaoni lo tātou wali. E whisoa soa ni mai ai tātou. Whamaila ia wa whaalatalataina e tātou le no fōa le lofa tunoa. Mele tātou te whaalatala tātou ai. Wa tanga I tātou ona o le toto Yesu. Father, we pray this morning. Everyone in the house, we mato uma wa mafuta le nei tai au. Ya mato fili fatasi le nei tai au ma le nei tuaso. Mato te whamanu ia te oia awalo suafa e te tau na whamanu ina. Wo mai o te ngata le nei tai au ma lo wanganga wa ia I mato. E se si o mato lima ma maala langa ia te oe pa ia e sili oe. E leo mama oe. Deliver us. Whamamaina I mato yo mato mafau mo mato tangata atoa I le nei tai au. E o mato whamanu o wai sili lava oe. We exalt your name. Tato tulai sauni tato tapua I le tua. Praise your wonderful name. Matu lau pati fa fei loai. Le fio le ngango le tua le mene. Yes. Hallelujah. Yes, we exalt you. Whamanu atu tangata pa ia I le nei tai au. Yetsoro mako sototo. Yes, sara mama mako sototora kosoto. The Spirit of life. We exalt you. Yes, Lord. Famanu, we exalt. Famanu.
Watu lobi inga le tua fa manu watu. Tato alalanga vi ia. Praise your wonderful name. Glory. It's a tau le fonga. It's a tau le whamanu. We present Mato to Tuatu Lobi Inga le whamanu. So far,
Taulanga o le whawhita, you are worthy. E te tau ia te oe. E te tau ia te oe. Le vihinga. Yes. Glory, glory. Tomasi. Yes. Mama Matiria Coco Soria Makeshe Cheria Matiria. Yes, shut up, Makosho Soria Matiria Coco. Worthy, you're worthy, you're worthy, Lord. You are worthy, you're worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Yes, Lord, I must. It's a time, it's a time. It's a time, yes, it It's a time, yes, it Batila tsuana leita yao. Yes, oh yeah, the tau ya ile mihinga. Glory, 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 glory. Let's show. Glory, glory. Oh mama siria kosho choria masinchi chiria bakosho choria mama mama singo. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy
So close to us. Yes. Yes. It's a toe. It's a toe. It's a toe. Yes, See, I don't leave my tongue. No, no, no. It's here. Yes. it's a toe. Yes, Senda tuile tua fa iloa tuile tua e te tau ia te oe. It's a toe, ia te oe. It's a toe, ia te oe. Afua mai ia te oe. Toi foi ia te oe. Glory. You're worthy. Lord, you're worthy. In the tau, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Everything that's within me bless your name. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. Lo fa sanga atio tato nganga i le tua. Olo e sa noa mai le tua e le taiao. Yes, at the tau ia i le veinga. Oh. You are worthy of it all. We give you honor, we give you praise. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, yes. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
Lift up the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. For from you are all things. Yes. And to you are all things. You deserve the glory. Afua mayate oe, toifo iate oe, lovi. Oh, yatu le binga ile tua. Yes. Glory, glory. Afua mayate oe, toifo iate oe, lovi. The glory belongs to you, Lord. Jato joy pesa tasiat. It's a tau, ya joy. It's a tau, ya joy. It's a tau, ya Accents of praise from us. Glory, 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 glory. Oh, essence of praise.
o le namu le vi inga. Tibua wifo i te tonu ia i mātou le leitai au. Whawhitai au a fionga. E le mawhai e se mea o na veseina i mātou mai loa lofa. E le mawhai e le oti. E le mawhai e le mai. E le mawhai e se isi lava mea. Wa uma o na wha mau i mātou le saptou. O i mātou o whanau o e keriso. Le nei tai au o mailo nu. Tofua i mātou ma le langona. Tai ai le lava yaso ma le leiva yaso. O mai o me whaalawe lawe inai. O mātou wala au le suafa o Yesua iai le pule ma le mana. I whapena na whaasa alotoina i mātou le suafa o Yesu. Ia whapena na whaamalolo ina loto uma i le leitai au o mai uma. In the name of Jesus. A wau lau whaamalolonga is for us every day. Whaftain whaamalolonga ia i mātou le leitai au. Wo mātou mai a watu lau vi inga. A wai a fua mai a te oe. Mātou te toe whaafo i atu le vi inga i a te oe. Whaamaria le lei aso ma le leitai au e fufuanga. Po kalame o lau ngā luenga. Mai se fo i le lau e ka le sia i le leitai au. Whaamamalu e oe. Ia tu mau lo vi inga e whaababau lava. Amen. Tātou lala mai lalo whaafitai. Sai me tātou whaamantunga. E tu ina atu sunga le whaafengainga. Ia mo tātou whaamantunga le leitai au. Hallelujah. Mai a te ia. Toi fo i a te ia. Tau fo i a te ia le vi inga. Whaafitai ma le whaamanu. O tātou poto le nei tae au. O le tātou whaamantunga. Whaamantunga muli fo nei o le nei tau sanga. O le tātou, o lo whaamanatu mai a te tātou. O le toto o Yesu Keriso. Na ufitia ai lau sabalinga. La vea ina ai oe, whaamalo loa ai oe. Sabalinga le tau sanga le whai wofie. Tofua tātou. A tātou mana natu le mana o le toto o le tamai maa moe. O le toto Yesu Keriso. Tātou whaafitai ai lea. Paseka ole tūle whaiutai e poltais. Tau sa minga whaiutai e whaamanatu ai leo ese mai o le nu o le atua mai ai kupito i le mea sa anofo polonga ai. Pase lau mana tupu tau sanga. O iai le nu o le atua. Ene i ua nofo polonga ma le taita inga le he rotes e ese mai o ia whalao ese mai le temilenga iai o sefa. Na whaapolonga ina ai pensa wa ina ai le nu o le atua. Ma lato wal au le atua. Sa unia le atua le awala e mailo na nu. E leo se mea na whaafua se. But it's all God's plan. O man whaatatitia por kalame le atua. Iona tangata po olo na nuu na wala awina. O tamai maa moe. Fasi tamai maa moe o le paseka lea. O le paseka ia i le ufa o le mole sopo anga ia po o le Passover. Ave le toto le maa moe. Tofu la inga ma le natu maa moe. A to la ititi la inga ia share malesi a inga. Awa nei tutoe se mea. A tutoe ia ave sunu pe ave. Ave le o le toto wapadi vadi ai ia pou o le fale. Ma le la au whaalama. O le toto le maa moe. Ai o iai le ata. O le toto Yesu pe o le tatu whaamana tuina. I lea tau sanga ma lea tau sanga po lea masina ma lea masina samo mua. O le toto lea e mawhai ona guatu le angenu o lea tua e wha umatia uru matua umalava ai kupito.
o le mala muli lea, ona ua le mawhai e wharao, ona tu umai le nu o le atua. A watu la le, whai tau saminga o le Paseka, i le afiafi. Watu le o le angelu le po, tu sa malisuma le lua po, le vai luanga le po. E va ai a iai le toto i lunga le whale o le ainga Israelu. E le mawhai o na alu iai, e le mawhai o na iai se tangi po se awe, e le aise unu matua e oti. Ai o whale umalava e le aise nu o le atua o Aikupito. E whasi oti umalava unu matua, e o lava le unu matua, le tupu le nofo ali. Parao. Na oti ya. So e le o se taimi whai o fia la taimi le ia Aikupito. E leo se taimi fo i tangata o le atua la pe se i lai pole vale la tu tele i mala mai. Amen. E da la tu ai le mo le Paseka e le areto le fa fetina. E ala nga fa nga le fai mel na ona ai le fete e fa atali se ia. E fete le falawa on tau samile a le taimi le mo le mana mia mai le atua. Pai se vai le to le tangata la pena e fa tope leo ai no mia le mia lava le ave sisi mea a mai Aikupito anga kanana o le nu e malo lo ai po le malo lo ngole ya na te mamla mai le yo o tangata. Amen. Praise the Lord. O mai le taimi le taimi o se fumo le luata sanga o Yesu na alwa Yesu le malu le Paseka lea mai la le sifumo le lua lea o tanga Yesu ngaru iai ngai ai loa ia mala malama se ia oa i le tol sifumo le lua tau sanga. So about 18 or 20 years ngaru e Yesu tau sanga umolava maadu nga iai se ia o lava femelta la Yesu lo na uso le taimi leo le mai ua leva ona o fia faya le tau saminga lea ma o tau lo au so whatever. Le aso lea. Amen. E la foi tau tua te mala mai. Paseka Yesu mona so. Jesus eats the Passover meal with his disciple. Le Paseka lea. Le fa manatu o lea o le Paseka lea o le aumainga o le atua o lo nanu. But the same night, the fire intal suanga a Yesu mona so pe fai mai Yesu. Peter pe chelu mai la to pe chelu. Yohane wa levan o fia fire tau saminga ma o tau. No mo e yai mea lai le finangalo Yesu e fia fa ai loa I lona au so ele yo na tinga. Ma yo laso mo a reto ele fa feteina na o ne ai so o Yesu o fisilia teia o fea e te finangalo matu te sauni ai mo o ele Paseka o fetala yatu o ia o atu ia ile ai o le afa alia ia te o lua le tangata lua te o atu iai ma fai atu wa fai mai le o hao o ilo saimi o le afa iai e ia le Paseka ilo fale maona so o fai ai so e tusa ma le fatonunga Yesu ba ua sauni ia le Paseka o le afiafi o na tau mamafal ai lea o Yesu maona so a o fai ai le tau maftanga o fetala yatu Yesu o le upu moni o te fai atua ia te o tou e faala taina au e se isi o tou o le matua faano noa ai lea o so ma ua taito tasi ma fesiliane ia te ia leri ie o au ea e faasino ia i lau fetalainga o fetala yatu Yesu o le e fufui faatasi lo na lima ma lo ulima i le tānoa o ia lea e faala taina au e alu lava le atali o le tangata e pei ona tusia ia teia. Ae tā lofa i le tangata na te whaala taina le atali o le tangata. E sili pe ana le whanau mai le tangata. On fasili ane lea o yuta le whaalata lea o oe o au ea e whaasino i ailo whetalainga. Wa tali atu o ia o lea lava o e whai mai ai. Hallelujah. Pai ni tali suanga Yesu ma ona so e fa manatu ai leo mai ai kupito. A ole pola valea
na fai ai le tali suanga a Yesu mo na so. Pe na fai mai tala Yesu wa leva na o manao. I fai le tali suanga lea mo to. Hallelujah. Praise the Lord. Tali suanga le di. A tau mawhai la tau o na tango lea Yesu le areto o fai le tatalo whaafitai. O na tofi leo le areto ma avatu i o na soo. Ma whaafitai atu, ma whetala atu, tango ia ina ai. O lo tino le nei. O na tango le o ia i leipu, o whaafitai, o watu lea ia te ila tau, o whetala atu. Whiinu ia o tau uma iai. A wā o lo toto le nei, o le toto o le whengainga, o whaamalingiina, mo le whaamangaloina o ngasala. O te whai atu, o te le to e inu lava, i le nei waina se ia o i le aso, o te inu wai, i le waina fau whaatasi ma o tau, i le maa lo, o lo tamaa. Tari suanga mua lea, Yesu molo na oso, ai whai mai, o te le to e inu lava, se ia tātou whe inu, whaatasi ma i le maa lo, o lo tamaa. Hallelujah. E se le manuia o le loto, e mai Yesu o te le teo inu, se ia tātou o e mau, tātou te whiinu whaatasi, le malo o lona tama. Hallelujah. O e sauni ai, o e sauni lona to e sau e vatu o e mau, whaatasi maia, whaili tari suanga. Pai mai lea, ua uma o na usula lātou pese, o na watu leo i lātou i le maunga o olive, o le maunga leo o olive, o lo iari whanua lea o kete se mane. Kete se mane o le whanua lea masani o na alu ia Yesu lunga le maunga, lunga le maunga o olive. Kete se mane o le mele masani na alu ai Yesu e te talo i molo na oso. O i fo i lea latu iai, iuta ma whaalata ia te ia. Hallelujah. Mo uma le tari suanga lea. Ma usu le lātou pese. Pai mai ona lātou sāwa vali lea i le maunga. Mo ese mai ma le ai a o i tua i le mei le maunga o libe. Whanua leo kete se mani. O ina le ma fuai ma whaailoa mai le talai wa lewa na o fia. Pai el tau sa minga mo tu si whaailoa atu mea ia. Fia whaailoa atu i ati oi. O le toto Yesu Keriso, o le toto le whaamangalo ino o tātou wangasala. Ia maua i tātou le manuia, ma le ola e whaamau. Le malo longa, le nu o le atua le melesa iai, kanana a le malo longa o le whaanau o le kalesia Yesu, o le manuia, ma le ola e whaamau. O e sauni iai, o e whaatali iai. Hallelujah. Painta tu tula i mai. Ole. Mai na wala to woa ngai. I le baunga le olive. O ina lea te mana o tātou te mawhau iai ma mana tunatu iai. O umona tau Yesu ia yuta, tau Yesu lona au soo, e leto iai se siftua a. Tali suanga, le malo le atua. O na lato wole i le maunga o olive whanua kete se mani. O na watu lea o Yesu. Walu te talo. Tuulo na o so, ma o Ioane, ma Iakopo, ma Peter. Alu Yesu o taimi o ti ngā ma whaingata. Le o Yesu iai, le te ilo te whaafonga ili. Tala fo le Yesu. Whai ma whai o na ma ese le ipu ia te au. A whai alo whina ngalo, lona winga. Ele o le mea o le mana o Yesu. A ina ia whaatau nuu le whina ngalo o le atua. Pai tātou mo ini, pātasi wha mole, te mana atu e tātou te mawhau whau. Taimi lea a o iai Yesu i kete se mane. O savalia ia ti ngā. E uina ti ngā. Au whai mailan tala. Tama ai awane i whai alo uloto.
ai whailo finangalo. Hallelujah. Praise the Lord. Te mitonu lava lea tatu te mana tu natu iai. Oe ma ua mafuai. Le maliwa ke risa po le tu natu ia. Hallelujah. Whai wa te talo. Me mai olo na afu o pei o aru toto. Fo i mai o moe lau so whai mai. La mea to te le mata alai whaitasi maa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mai tala Yesu. Tata wo. Langa le wo o mai tai metu ina tu ila tali o tangata ilima o tangata amsa. Hallelujah. O ina tonu ata atu te baba ai il tai aulene. O le soifua o ke wiso na tu ina mai mo oe ma. Hallelujah. Praise the Lord. Paftaita ma. Moli maulo wanganga yo matu wanganga nei tae yo matu langona ina. Le tele male ano no yo lo wolofa. Yo matu tangata male laulangi atua. Ofo ai mai lo walo pelo Yesu ke riso olona maliu olona toto na famalingi ina mo fa manga ina matu ngasala. Le yo matu sa fanga atu le manuia male ola fa pa ia amani a reto famalia foi la we kalesia mo tangata la teriina le nganga fia male loto fa fitai ona o Yesu. Amen. Amen. Ya tu le no ya te oi au su mai le pese la foi pese. Yo ne su mai le va tu no fa mantunga ya mata ofita tote tau mafa fatasi. Amen. Praise the Lord. Sola
sea ua mafuai, ona sola ese maile matai, na malingi lona toto, ina ia tato olai. I say I tell it oh yeah. I say I let I say mafuai, ona sola ese mai le matai, na malingi lona toto, ina ia tato olai. I say I tell it oh yeah. How can you refuse him? How can you refuse him now? How can you refuse him now? How can you turn away from his side? With tears in his eyes on that cross where he died. How can you refuse Jesus now? I say I tell it oh yeah. Hallelujah. Ina ua vai atu Ioane ua sau Yesu Keriso pai maila na langa whaauta i tamai maa moia le atua na te ave ese anga sala le laulangi. Pai mai tala Yesu o hau nei o le ala o le upumoni ma le ola le aluatu lava se tasi tama pe ale ui mai atia. For Jesus himself said, I am the way, the truth, and life. No one goes to the Father but through me. That's what Jesus said. John 3:16. Mai awa wa fa lava o na lofa mai o le atua i le lalolangi. O ia awina mai ai lo na rupele to tasi na ia le fano te tasi e fa tua ia te ia. Ia maua le ola e fa babau. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him will not perish but have eternal life. Tatu talia, le tino, ma le toto, o le areto ma le waina. I le suafa man malo Yesu Keriso. Amene, amene. Tato talo, taitama, taimole, sakarame te paia, teno mo le toto Yesu Keriso, le wha momo ino wha malingi ina lo toto, mo le wha manga lo ina o mātou wang sana. O mātou talia le nei tai au mo le loto fia fia ma le nganga wha afitai. E wha maa natu natua ia te i mātou, o lea tu kulanga ma lea tu kulanga. Le mavae ia i mātou le alofa tu noa ma le alofa muti vale oilo mātou atu. Te maa ia fo iatu le vi inga ia te oi. Whamanuia la wekalesia, whamanuia o tangata li nei asu. Fo iatu matu mau le vi inga ia te oilo mātou atu. Pafita Yesu. Hallelujah.
E tu lau whaktai le atua le tai au, i ala tu ngatu le awhai mese. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tātou lalo mai lalo whawhitai. Tātou sauni le siwaenga o tātou sauni o leitai au. Whapai eino tia kono. Ia, mō le ngā luenga le atua. Tō fia le atua tia kono tō fitu i le lua e ka le sia. Amo e whaatumuina i le angang pa ia. Leitai au, ia o le atu ina atu le tātou tama. Mo le whaawawina, ia o le sauninga o tia kono. Mo le whaapai eina. Ia whawhinka fulan me vingo. Sauninga o le whaapai eina o tia kono. Leitai au. Lau sunga i le apostolo. Po mātu o le tātou ainga. Dad, mamam. Ia le au whainga luenga mo tu whalitua. Ia ma lasi o le kālesia. E whi o mai moa le nei tu aso. Whatanu inai stasi o vanga tāua. Tisono ngā luenga le atua. Ile ngā luenga whaatia a kono. Mele lau sunga ile apostolo. Swafa ne butu ina mai.
tuina atu I luma o le atua mo le whaapeaina le leitai au. Malau atu ana tula'i lea o le sunga ia pira sau o le ola Samoa mai le South 2. Tua ia Lenda Johnson Samuelu mai le West 1. Sunga ia Maya matale Avelin Leana mai le West 2. Sunga ia Lumanai mai le Faltua ia Policia Mulianga Toa Pola mai le Central 2. Sunga ia Joseph and Eve Wae Malo Seleni mai le South 1. Ia malesunga ia Ioane malfatua ia Ulu Fale Marcelina Vou mai le South 2. Ao le tu ina atu ia tatu le tai au le tatu tama mo le whauino le tatu sauninga. Ia ta ofi uma le tatu whaula fo le masana whaise mai ale le ia ona patino le le tatu por kalame. Melea ia sumaya ilumanei ia le ua ta pena le tatu sauninga le tai au. Sunga ia pira mal fatua ia sauleola. Lenda Maya Matala Ave Lumanai Policia Joseph and Eve ia mo Ioane Maulu Fale Marcelina. Faitawina ia toele fionga le atua. O le whata ta sifurmal tasi. Lo ia le whaiu pule a sifurmal wha. A le ai se pule. Ua malaia le no. A ole toa tele o whai pule. Saunga le mu wai le no. A city without wise leaders will end up in ruin. A city with many wise leaders will be kept safe. Ai le tau nuu I kanana le nuu o le atua. Na mua fili tai e to sfulu mal to lua. A o tai ne. E a o ina ai tātou nei e whaia le lotu. Especially we Gentiles, we have to learn langa na le to alua na pas. 2 out of 12. E lei tau fia le tau nuu o Israelu I kanana ona na o le to alua. Au le mea whaingata na matua sa vali Israelu le whaingata. Because the lack of guidance, bad leaders. Ai ala o na whaao o le atua Israelu I le nuu na fola ina. Ono le whenga le atua ma apera am. E o ale no. Pe to alua taitai. E o ale no.
O ta ua lai lo ulotu. Le fili fili le lei. O ta itai o le lotu a Yesu. Ina ia savali le lotu. I se savalinga poto. Pe o se savalinga manu malo. Fai mai a poto le taitai. Ile tinga ina vo ile. E muli muli iai. A poto fo le taitai. E tele mea ti ngā e sa te tauana ali ai. A ua ufitia. E a o ina mai ai le taita inga o le lotu. Le taita inga lava o le ainga. Tato umalama. Le ola i te tonu ainga. Tato te mana o mia. Tai popoto. Ina ia aua nei ola ti ngalo wainga. A ia ola puipuia lo wainga. You need a safe family. So good leaders will keep the family insecure. Tai le leilea. Le ngata o lea e whaau uai tai o le lotu. Ai, sau noa lama mawheta lai le anganga o lea tua. Iai tātou umalawa i le tai inao. Tātou wainga. Mazani o le whaafonga le tātou lotu. Tala u tala no ai. E le whai ngō fia ia te au whaasanga o le lotu i taimile lei. Au te lei lo atu mea lai te tupu i tonu ainga. That's why I love to preach the word of God in weddings. Taimia whai pui ponga. O nei te tau lava o na tala noa le lei. Le poto le atua. I le taita inga o le ainga. Manai al tala Yesu. A e fia sili a wauna. A e fia mua tautua. O le taita inga o le lotu. O le tāua I o tangata au auna. Ma tangata tautua. I'm not leading the church to have something. I lead the church to be a servant. Manuia le awaunanga. O le tautua o le upu e ave I le ngā luenga le polonga. Po le ngā luenga I le aisona tutongi. Talo voilea. Tai nei wa tō fia o le lotu. Kalesia. E mana mia lava lau te talo mai. Au e te mai taua se seo I lātou wha mole mole. Not only them, le ngata ia I lātou. Au e o loo. Tai ia le lotu I le nei vai tau. Toi wha manatu le whailau tusi. Folanga. Tai au o le fono muli lea o le leadership o le native sanga. So make yourself available for tomorrow's leadership meeting. I le fitu I le fiafi tai au. Whai ei ona tala noa I le tātou lotu. Ona I whainga tai a te aulau tā ofi o le tofi o le lotu. Ai leo oe o tangata au auna. Ma le tautua le lei. O le tala ale matai I lana au auna. Ulu fale mai I le fia o lo wali.
O le nei la tae au. Moli mau i ala ua kalesia. Moli mau o tangata. I lau tautinonga o le nei tae au. Pa mole moli. Ya, tanga i ane i lau tautinonga. Tau lava e oe lou suafa. Ya, ma ia. Whaafonga mai le tātou e kālesia. Ia, ai mai se le moli mau o le anganga pa ia. I lau tau tinonga i nei tae au. A whai ua maua. Whai whaatasi. Ia. Amul mole fayono tatou fasanga umalawa ile kalesia. Amul mole tatou tulai, please upstand. Falo alo mai lo ao mai talo mai mo ilato. Please, can you pray for them? Stretch up your hand and pray for them. Thank you, Holy Spirit. Wonderful Lord. Thank you, Lord Jesus.
After my took Tomasi Taito, after to find Manuia la Calisia, the Fili now ta yola Calisia. After to my to find Manuia yala to Filia, ile Manuia la to Tengalu Lue, ila loifo ole mana o lo wanganga pa ia. Ilau lava pule, ilau poto, ilau opu, ilau amiato, ina ia fatino e ilato, ua e filifilia, lou finangalo ilau e kalesia. Taitaina ilato ula matoutua, ele suafa o tamale alo maleanganga pa ia. Vatu stato patia Yesu. Tatunga lala mai lalo whaftai. Amone mole whasanga mai sua takono lia. Ya, lea tui natu I le founder o le maola. Ya, mai se pati mo le founder o le maola. Sunga ya Tusilna ya o le whaamauninga le na ya ua wala uwina o tau I le taitainga o le vea o tō whinga o te akon I le ministry a le Livingstone Evangelism Ministry. Sunga ya pida mal fatua ya sauleola, fatua ya lenda. Sunga ya Maya malfutua ya Lin. Sunga ya Lumanai, fatua ya Policia. Sunga ya Joseph Eve. Sunga ya Yohane malfatua ya Ulfala. Wow. A filifili ata itai. Ya uvai tfoi ua tupu walanga luenga. Tatou lotu. Ko le ministry nei. Na amata I le ini tofi.
we lama na whaia le lotu, sa ta ua tai tai. Me voi lana na, o te whai atu ai lava, o te le tau fia se tofi. I want to hold on, good leaders. Tau fia mo tanga tai tai. Tai tai. Lau te whaia ngā luenga whai mga lia po le tātou cell system. Me o whersipi. Whaina whaia le elder whersipi. Ma whaina whaia le ti akono whersipi. Angal tai tai. Lono winga, ia ta pena iai i le tūle na tala noa tele atu iai tai au. Ana misili, ia, ua maua lo wawa noa, tātou wawa noa, wala au wai le atua iai tātou. God bless you. We'll see you tomorrow. Na mesi pati mo i lātou. Ia, sa au i lo i fōa. Sei uma lotu, ya. E saule te whaamanuia iai. Ya, tauni lo loto mo le fionga le atua le nei tai au. Le uto e saule tatu whailaunga. My Wellington. Alai watu whanora inga le whaanoi mai le. Tā lo le pesi. Ya, ona. Sauni lau tusi. Ya, wā le fionga le atua. Manuia le atua i lo loto lei. Ma lo lo soifua. Vave vaina mai lo matua le se Samoa. Good to see you. Yeah.
pastor ia mariti sunga whengainga marita tau ti ele ia whaatalo whatu le suafa manu malo Yesu Keriso le nei fo tai au ia whaatalo whatu ai le founder le LEM Worldwide ia ma le founder le maolo dad and mom whaatai ona o lua whaatai ono le lua tatalo whaatai ono le whaunga whaatai ono le ola o foina i le atua e aua mawhai ai foi ona manui atu ai foi le nei foi savalinga ma le ainga sunga i whawhengainga ma whatua mai se ia sunga i whawhengainga manu malo lo ia lau sina le tātou ainga sunga toi ina ma lātou foi uwhaa manu ia le atua nei tai au ia mati ako na umalawa ia mai se le tātou ainga pele suafa manu malo Yesu Keriso whaataro whatua i le nei tai au papitoas whaataro whai se whai ona asia i tātou le nei tai au anga le atua i lau whina ngalo le nei fo tai au ia le atua mwhai fo ina toi mbaua le nei avanoa whaftai dad ma mam ina mbaua fo i le avanoa ta toi whaasoa i fo i ma sosoani tātou ainga tātou whai ule tausanga man maro whai ule savalinga i le manu malo Peo Keriso Yesu maua le tuse whai tau mo tātou le nei tai au i le lua Samuelu lona mtau poe lua sifuru maltas a lona whai upa sifuru malelima se whangata i whai upa sifuru malfitu lua Samuelu tau pe lua sumatasi fai pues malelima se fanga tai fai pues fur malfitu a fai o maua tato fai tau ia Whetalaia ua Filistia ma Israel walu i foi ta vitsa mana au na whaatasi mai ia wala tau tau ma Filistia ona vai ai leo ta vitsa o yes pon so whanau rata o le mafa o lona tau e tolu se lau se keri apa mea o ia o fausia e le pelfo whapea ia na te fasia ta vitsa ona fesoasoan lea ia mana tai el Filistia fasio tia o ia tau to ai lea o tangata o ta vitsa ia te ua whapea e le to e mali watu ma ina tau le tau ina nei tinei le malama o Israel e te leto e alu tu se taua ina nei tinei le malama o Israel ia ole tusi ole whainga whaua luka mtau pa sifurua te tonu se i mawhai tau muri fia tala noa ia te oe sa mata upu whaingo fia le tai ole nei ona ole o kalame fo ole nei aso protecting the anointing protecting the anointing or defending the anointing ole leo ina ole whauunga ia ta oto ai ananafi ma fau le tu tusa male atso le nei tari tonua tau loa ma tau silafia umale tiu te taitasi ole faiva ma fe au fo ima ngaruenga e faito tonu ole fale ole atua ole tia kono po to ina but in a different perspective ole talau te mana oe sosoani atua i lo fina ngalo
that you were called and chosen to protect the anointing. Na wala awina au, wala awina lau susunga, ina ia leo le whaunga. Le tala le whamatala I ina wo le taua. Ai ua whai ai tangata o lai tutu I tawhatafa o tāwita. E te le toe alu e tau. Ina ne itineia. Le la mepa o Israel. In other words, te whawhaingo fia whaapea lau tala I ate oe. Filifili oe le atua, tofi au e le atua. Ina ia leo ina le la mepa o le auli e. Are you right? Ese male tā ua o uwhai taungi whaapea, okay. Mana ia te le anganga pa ia. Le saunoa mai le mea lea. Na tofi oe te leo ina le whaunga. Ele tala ele fōmai wanafa mai Kenya. O te leilo pala atua I ngā fōmai. All I know, he's a doctor. Ie fo lama lo na uso. O le alu o le loto le uso le o le fōmai. So se mea alu ai lava. Ele iloa lo na uso. O le fōmai. Wa fei o le umonga kidneys. Wa fei o le umonga kidneys e fōmai. Ina wai iloa, fai mai langa tala. A vatu le sia o kidney o lai. Le fōmai. Lo uso. So nga whai transplant ma whai le tau tonga pa kua sekia le lei mea uma. A wika kou, pa wa umarewa yaso, ai to e fo I ar fo mai I le mea lea, wa lea ngāre kidney. U wha le tonu fo. Whai leo tala fo mai. O oe lea na e malolo. O lea ua e mai. Ona oa. Oa ua le na mai. Ya, ole fo wa uto e ma. Picture lo ma fau pe te mamlama le wingo la tala. Because no one e ma fainga faile transplanted tangata I kidneys poani si totongo le tino. Ai o te le I loa, taluna o wola, o te le I va ai foi. Is te tangata e wha ape fai se transplant o le fatu. A lai lava e soifua. You're right? Te ilonga ua, maliutanga po la talata leo tifai mai whako a maua le fatu e tusa malo fatu. Langa ole auti po uoti fo. Ole a. Ai te le I loa se tala whaasolo pito se tangata whai mai. Ia watu lau fatu maa oea e nofo atu e le se fatu. Amene. Mele na matua I tangi aro loto ma fau le mea lea. Fa fea ona mawhai ona e toi. Fo ili mena e sauai. Awa o ia lea. Loa tua. Na au mai a maa oelo na fatu. Ai lai so I fua lava ia. Are you all right? He gave you his heart. Na au mai e ia lo na fatu mo oi. Ala soi fua ia. Pena o fai atu, ele ma faina a vatu lo fatu ma se tangata. A fai po matoa inga po le ale tele lo wolofa. Ia, a hira ngai vatu ma o fatu a unofo fatu, ele se fatu. Ele tele ola. A o lo watua. Na ia au mai ia lo na fatu. Ala e ola ia, soi fua ia. Ina wa mai la le fatu o le atua. Oka se mānai o le awala na leo mai ai e le atua lo na fatu. Christ, o lo na winga, the anointed one.
E ese le mānai o le awala na leo mai ai, e le atua lo na fatu, po o lo whauunga. Me leo te tali tonu ai, le ai asesio o lo alala mai le tae aole nei, e le mana o na te leo le whauunga. Amen. Langa na matua i o lo loto le tala le inu whamatala e tāwita, whamaitala tāwita. O ia, are, au taua tāwita. Le mātou te inei. Ai le mawhaina e toi sau. Ina nei, ma vai le la mepa o Israel. Amu ia oe. Amu ia. Wala veata uel tō whinga Yesu. E te tū wai. Mua. You defend yourself, you protect yourself, and you protect the anointing. Na nā mai e le tua whape nei le au mainga le. O le whaunga, leo. Ma pui mai e le tua le au mainga o le whaunga. Mena e whaitau i tara ango i tu o lima le lei whawhine. Nāna ratou leo ina mai le whatu. Po o le whaunga lea. Jesus is the Christ. And Christ is the anointed one. O le whawhine mua na leo ina manete mara mano. Whine no ia tā mara. Au le winga le upu tā mara, hope. O tā mara o le whawhine o le talii o le whawhine kusa o lona whana i loa yuta. Ami o le anga i o nei tangata. Mai wa, nofo le talii matua, nofo atu ma le talii lo na lua. Le i maua lava se wha moe o le whawhine le nei. Mea ngara ngā wha ingoa, ilunga ingoa hope. Because she was looking to have hope. E wha moe lona loto e iai lona, e iai le taunu unga, e iai le wha moe, e mana o se tā mai titi. Awhi mai le tala tuspa ia. Ngā makua i mesi o leo langa o tāmara. And that's why she was called Hope. It's a messed life. O leo langa o makua i mesi a, o mātu lesi. Whaapea la a saulisi tangata e rofa ia te ia e sau foi, o le mea lava e tasi. Nofo i le wii, wāti lia inga mesi. E lea lofa lava le wii ia te ia. And then she disguised herself as a prostitute. Pai te mama, well, disguised longa, but wa teu lona tangata, e whai mawhawhine. She's not a prostitute. She disguised herself. Aisea, langa wa mana o i se me su e aile wha moe. Aile maua. Mea lea ngā mai e lea tua le wha unga lea. Ia awane ilo aisea. Langa, so se mea lava e te alu iai. So se mea fo i au te tūai. Without the anointing, whamatala e Paulo, mai le Efeso mta upo lima tau whai mta upo e ono, that you need to get into the Lord. E aona e to tonu i le mana o le atua. Whai maila ina ia mawhaina e ofu tau atoa. Ina ia mawhaina ia te oe. Mea ngara lai whamatala e poro whai aise ala, o po o whea lava lale mea te aluai, someone is following you. Mea whai la ngā le nofo tātou mātua. Ale le leile tātou leo ina o le whaunga. Amen. We have, and it's a must to protect that anointing. Langa o lo whamatala mai peno whai tulu tusi o Efeso. Lima o lo whamatala mai. In oro mai Paulo. Whai mai Paulo, it's a husband and a wife.
O lo talangoa Paulo mta upolima about a protection and prevention, pe prevent maile sao le fili totono ainga. Whai mai, a husband and a wife. Sao le mta upo e ono whai mai, parents and children. Amen. Te mo mta upo e ono. Uma, a master and a slave. Whaasolo solo umai Paulo mea, aise, e mga au Paulo prevent leo le mea lea, ina ne i maua lewa no le fili e whaalea ngai. E leise tangata pito i siringa after i aisatani. Pei o le tangata i le whaunga. Mela nga, a whai tau le tala, whai mai le tala tu spaia. She was looking. Mea nga lea, asea i ata maura mai to tonu o le mea lea. Asea, lea nga e fia maua e ia se wha moe moe. Na ingi uan disguise lona ola. Wha apea oka o kai. A lele leina tātou leo leonga le whaunga lea. E una sui akua. O oe na e sau le tama, e sau le siva yasoa. Amen. O te le tau wha amahi ti te o tō nawa e mamlama le winga whawhaingo whio le tala. E una disguise o e unga. Man. Mea la ngā mawhua na whaingoa le ingoa tā mara hope. Kasi ngā mesi olo na ola. Mesi le amatanga olo na ola. Ai whawhtai le whaunga le ana ngā mai e le atua. Na maua i lewa no tā mara e taua ia. I le leo leo hongo le whaunga lea. Whaapea sole. Whaapea ia leo leo tangata tino te tele. Nai te iloa amata mata e. Na o tangata tino te tele mō runga i leo leo honga si. A ole atua. Na te leo leo o i le whaunga. O le whaunga na te leo leo oi. Mena te whaalongo i sanoanga tātou mātua. Pe, tele me tātou te whaia mo la uap tele me. It's not that really. It is the anointing that I know. Paua leo me te tataloi. So that I can't protect. It is the anointing. Whapea, e sema le poto le atua, e linga ngā amai e le atua i te. Ainga ngā amai e le atua i le tina. Na sa ili. Na mesi le olanga, wha le tonu lo na ola. Ai mesi, kaung le tua tuk wai wha unga leo leo mai ai, ina ia whai mai mai loa e iai lona wha moe moe. Amene. Uma le whawhine ngulonga mua le nā. Ainga ngā mai e le atua i le. Whawhinge ino ia rā awa, wa e malama le tala. Ngā mai e le atua ia rā awa, le leo leonga o le whaunga lea. Ia, pena whai atu. Tā Mara disguised herself. But Rahab, that's the way she lived. O leo langana na olai. Na olai leo langa lea. Whapea, e olai leo langa lea. Anga ngā mai e le atua le. Amen. Me whala unofo manu i ala uloto le tae aole nei tō whinga mana whala aua lea tua whapea o si tangata nei wa whatu lai mai la tau te leo ana le whaunga. Regardless of le tātou sawhalinga. But o le tō whinga ma le mere ua mai e lea tua. God can do something even better. Yeah. Le winga le upu. Ra'ava. Peace. Po le file mu. The first one is hope. The second one is peace. Ai o makua mata utia le o langa o Ra'ava. Ele se o langa le lei. And plus she's a Canaanite.
O ia ole, ua umanga iai le whaamasinonga le atua, I lunga ia rā. Ngongo le nu. O Jericho, ua umana curse le atua. Ai oka se le alofa leo le atua, I lau susunga maha ufo. Ma le misionga le aoli e. O le whauunga lea. They were anointed and they were called first to give us hope and to give us peace. Ta pena ina la ua e lea tua lena utala no whaapea o na rawa o lai whaafonga lea tua o na wau vai a ule leo leo ina le whaunga lea wao ngaro usau ule leo whaunga lea o maua mai ai le whi au le to tonu ia te au. Amen. Ngā mai e lea tua I le whawhine talitane. Whapea. Ke longa oe kere ke mga e kuse mea ngā se ko inga tangata whapea ngā. Pe iei fo isa se wharonga tau tono roa inga pole hasi se mea ai longa e mawhaina tua. A o loa tua. Because of the anointing can break the yoke. The anointing can bring healing. O le whaunga na te au mai a le whaamalolonga. O le whaunga na te ta lepe leo langa I mesi, na te ta lepe leo langa ti ngā, na te ta lepe leo langa whaaronga tā, na te ta lepe leo langa leanga, na te ta lepe leo langa le fia iai, na te ta lepe leo langa songa whai. E ta lepe le whaunga, e ta lepe le whaunga le matangalea, ai tango mai le whaunga sui whai mai, e le toi avea, e le toi ta ua oe o le ai se whaamoe, me po tāmara, ai ta oe, you now have hope. Whai mai foli e whaunga le ia rāava. Ia, wai manam mai le tala rāava. Mai le tala tūspa, ia esen maa ngai o le tala ngai na yo sum tau pelua a. Whai mai nanga ngai rāava. Tangata Israelu. Po o tangata e leo leo e lea tua. Wai loa le nu o Israelu. Ia e iai ale a ao lea tua I lunga ia Israelu. Ai wai loa e le whawhine lea o tangata nei, o tangata na o mai lalo lea ao lea tua. So they were spies, they were anointed pa tutu whawhaingo fie. Ai ta ngore whawhine uanga ngā. She protect the anointing. Not knowing, o le aso lea, e whaamanuia ai lea tua ia te ia. Pele lea tua lona nu. Tanga tua lea tua a mai, tanga mai alfa fine lea, matua I lea ngā whai alo naulanga, a mai ngā I le. Whai mailo malana tala. Tasi ale mea o te o lea tuai. Wha mole mole. O te mana oi ola lo ta mā. O te mana oi ola lo tina. E ola lo uso. Ola o tuangane. Ola la uwhanau. Na mana oi protect I le mea lea. Paua le mea o te loanga. Na te mawhaiana leo leo e totonu o lo ainga. Ai mai se totonu o le whaunga o le whalini. Is the anointing. You have to protect the anointing. Whai mai lo male tala tangata, whai mai ia. Ona nga e whaa leo leo ina, you protected. Now, le wa mangi atu ai lama oe. Ano male finga I fore fuale na e whaa longo le tae au lingei. O a ua le tangata wa umana whaa mama ina le toto ke riso. Po ala ko kala whai mai a te au. Whai mai, le fuale tu te tilo mai ai. I am cleansed by the blood of Christ. Po le alu whai mai o a ula vale na, whala la tu whawhine whai mai, o le fuale ta uatua I ate oe, ua o manu malo, ona o le toto Jesu Keriso. O le fuale ta uatua I ate oe, anga le ailo utangoe, leo leo le whaunga, e le amana ia a ue le atua. Pea whai le stangata, leo leo le whaunga, whale. Amen. Langa te manui ai. Te manui ai. Le se wha moe moe manui ai le to inga whawhine wha apea.
ai o manuia, because she protects the anointing. Amen. E hanga whai ngoi whameu nonga ingoa, file e muwha apea o ka se mana ia. Pea leo leo ina lea, whau unga lea tua. Ik sau lak fia fusu. A ke fo ia ko file e mu walo loto. Amen. Ai sau ngi le se whau unga. Ik sau ke le fia fusu. Ai wa o kumakwa e fia fusu al mera wa ia. Protect the anointing everywhere. Me foi nga so se mata fa yoi. To tonu nga lulu to tonu o tatou fale. A mata mai la nga so sa au tala vo the tatou team. Ti akono mato ina se yo o lava ya mato ni tu atu. When we protect the anointing, we have hope and we see the peace of the Lord. To tonu a inga taitas. Amen. Leo le whaunga. Leo le whaunga. E le se tamai tala lenga whai ele wali ia tahavita poe mako ke paia iau tawhai leo e whamai le ei makele ko mga atua earu. Mātu te mana oi leo le whaunga ina ne ia ese le la me pare. Praise the Lord. Le whawhine lona tolunga na nā mai ai le atua le whaunga. Whamai o ruta. O le ngō ruta, joy. First one, hope. The second one, peace. The third one is joy. Ai se ame mga oile atua futu ule ingoa lea. Ai se a langana. Oti. Lona to olua. Ele i maua se tamaititi. O ki aku malisi ta māloa. O ki aku malita māo le ainga. O le ais se fia i te tonu le ainga. Amen. Na nofu ai la ruta mabawa ai anam. Au whaape ese ma le poto le atua. Marenga ngā anga mai le atua le whau unga i te tonu ia ruta. Whau unga ngā makua iwa. Ele i maa whau ruta. E ngofo se whai pisingis. Amen. Ele i maa whau ruta e. Na te ouninga ni whale. Na te ouninga se lau ele. O iai lau maa whau le winga lau tala lea. Tātou te lesu ea. If we protect the anointing and you protect yourself, God will give you the mea te ouninga. E whai ele atua e tusa moi. Aisa, e leo marosi. Leo fita. But it's the anointing that you protect. So mea ngā nang whai ngoa i ruta ole. The joy, pole oli. Mea nang whai le tala ana ami, so le malia ia lau loto. E le koe maua sisi ka mai kiki. A whai e maua. E maua i whoroa atu tunga mau. Ma ele to e maua. So le tala ruta le whamatala mai, even e o ai lono manawa, o whaanoa noa fo i malono manawa. E o le loto o whaanoa noa. Wa ai ai ruta, and she experienced that sadness and sorrow every time. Po whea me oi, la tau te fo i maia, la tau wa ai ai le oti to tono le whale. A mo api, oi lalo le, le va ai le atua e umaroa fa uma mamoapi ele talia ina ele atua le ngato i to tonu le me lai olai to tonu le fale a ole no fuanga fo i matua i le va ai ai ale ole mafuanga le fa noa tele ole o ruta e fai tau le tala peia e tatu te loa e alua ruta i le fale fo i mai ruta e va ai ai mere death in the house. Ele tasi se oti lai tonu le fale. Ele lua se oti. E tolu oti lai tonu le fale. Tangi, whaano olu na lotu. Whamelo mare tala Naomi. Tāo, tātou e fōi. Tāko e fōi. Ai alu atu e latu tonu le meo la e manuia. Ai latu pūrolo nouru. E alu whengaru ngai pūrolo nouru.
O whea mea le whaatau e pūrolo nauru. Sadness. Grief. Amen. O whea mea whawai o langa whai mo api. Lobo sau o suile no fuanga iai. Ai sau wa male mea ngai whapena. Mea ngai whai le tala a poasa whamai. Sunga. Ave ese le mea uwhiuwhina e whai rouru. Ai ku iai mea te anu ma oe avelu. Take it off. O lewa i le field lea tonu o pete le ema. O lewa i tu tonu le mea manuia anga ki sau ke pūrou mai ya. O na te sau whaanoa noa mai ya. Anointing. Break the sadness. O le whau unga. Pāua leo le mea na te wawa ea, na te tata ea le whaanoa noa. Anga ngā mai e lea tua. Ngā mai e lea tua ia ruta. Ia nawa e mamlamana ngā whaangau mai ai. Joy, so hope, peace and joy. Tupu mai when you protect the anointing. Ona e leo leo onga le whau unga lea. O whao whawhine nai to tonu le talanga. Ia. Patsepa. Bathsheba, whamatala, love. Le winga nai whamatala i lengo patsepa. Love. Whapea. Paka ukia le mafua anga. Amu ia oe low relationship. Because the relationship i le tala lea. It doesn't come out from respect. It's a relationship e le whanau mai se respect. It's a relationship na whanau mai e le o se le leile me na whanau mai ai. And that's what she was looking. She was looking for love. I say, langa e le leise me na mafua mai le relationship a patsepa ma. Tavita. Are you all right? O te tali tonu a whai e se sina, experience I lea to ina experience. Le mea lea pena whai atula utala ina ufa to a mano nofo ma le matou a inga tangi a. Tangi. Aola na tala le na whai mai a tea. E popole lo na loto. Langa na tele I. Mala mala mai a tea. E iai se aso. Amen. That will never happen. Ele tupulunganga if that relationship na whanau mai in respect. Amen. And a heart warming, a true love na whanau mai. O le teleo relationship. Na whanau mai whaapea peo relationship ata vitampe tsepa. There was no respect. There was no love. There was no romance. And that's why she was looking for love. And that's why God put the anointing e ngā mai ia te. O ngā whaunga lea, na te mawhaia, o na whailoa ia te ia. I am accepted. I am loved. Amen. I am thankful. Te le whai atula e te toi o le te tala noa o tia te oe. O le whau unga lea, ese male mane. Po le afo I le alunga le relationship, you need the anointing to bring back that love. Na te mawhaia o na toi amaia, le mawhana whana, o le alofa lea. Mea lea le ngawa ai pate pa whaapea pate pa tauri. Ai ese le awala, the tupuai. Mai lea tua, paua leo le kali e hio lai lau roto. Protect the anointing. O le tātou tēnō nofo to tonu o le whale. Now we have hope. We have joy. I have peace. And now we are all loved by dad and mom. So that's why we need to protect the anointing.
te leo ina. Tātou te leo le whaunga lea. Mai leo le tala tuspa i longa limo le whawhine na a mai inga ngā mai e lea tua. Well, she's not a whawhinge. She's a virgin. Longa limo le whawhine na ngā mai e lea tua le. The anointing lea po le whaunga po ke riso lea. O Maria. Le tau po. Pānai e le tala o whai tawhapea. Oka. The word Mary speaks of fulfillment. Ua whaataunu. Ua whaia. Ua wha atoa. Amen. Peno whaatula utala. Hope, peace, joy, and love. And now everything is fulfilled when we protect the anointing. Pēwa sau pati mo Yesu. Maria lai whamatala le upu Maria fulfillment. Ai sea. E tasi a le branch e o mai la ua. E o mai uma le tua ingo yuta. Ai ese branch ai tasi a le. Le winga le tala lea. Ese le mena e whanau mai ai. Ese le mena o whanau mai. But the anointing, Christ, bring us all together. Pe whai mai ala se lango o oeo whea. Le tau watu ate oe. When we protect the anointing, e le to ese o, tasia. Mea fo ila le winga na tala. Ya, mātou fo i Wellington, e po o whea le aole i he worldwide le iai, e tasi lava. O ia whaataro whatu mato a ingai Wellington, wangarung whaataro whai ala tau le mata mai. Ya, good morning. Fulfillment. Mai e Maria le tala. Lua, te mamnama o whawhine na whanau mai. Whai mai ola na tō na whanau mai le anga paia. Fulfill ia te tātou. Yesu, tolu le ane tolu whai mai ai. A le tō e whanau. Tātou ile. Vai, born again. Whanau mai le nganga. Le wingal tala. Mea na esel mana e pa e tano ne pui le whaunga. E te saua, e una e sau e whale nganga pa e toanga e te sau. Amen. A enu whonofu ai lau whale. Fiu e whaatari pe te whale nganga. E le whale nganga e whale anga le mea. Amen. Ai mato ai ola pero ngala utala utong of le tua mana o le occasion le fai. And that is the message the Lord came mai protect the anointing. Na to tofi oi. Ya. Ele fa pena. Na te rama ma mai la to e unga le tale fa fa pena awa. Na tofi oi ma so that we can protect the anointing. Amen. Mana ia le. Na whai lau matou ile Psalm 3. Ile tala Yesu le matai sumal tolu whali ma whanoro whai tau whamai. E tusa fo ile malo o le langi ma le tangata whatau oa. Ua sa ili penina le lei. Ua iloa e ia le tasi penina tau tele. O na alua ile oia. Ua whaata watu ana mea uma. Ile whaatau mai ai le penina. O le tala ngon mea this is a pearl. Tangata mua nga ula le mea lea Queen Elizabeth I. Na ula le mea tau pearl makua necklace mea ngale le. Ia nai te loanga. Whai mai le tala le o le pearl. E maua mai i le loloto le sami. E maua mai i le oyster. Whai mai o le teimi e when like a parasite or some sand e enter go kongu o le oyster lea. And then me ta ole naka, ta ole upu Latina and ACAR like naka ka o whapenga. Po le mea le shell o le oyster. O le mea lea na te another layer nga ke ka o fia na te leo ia awana i leanga a toa le.
Le oyster. Anga ke kango I tā ofi, le parasite po le siama po le ale mea le ua. Wai tutonu. E o lol me tutonu le mea ngā. And then another layer. Another layer. E ufi ai. E ufi ai. E la vea ai. E pui ai. Mena e sel mana i lau sau le whaoratanga. O po le ale te loro te semero te. E la vea ia oi le whaoratanga. E pui lava oi. Amen. Me whaftai wa e lotu le auli ia. Po le ale tele. E leo lava oi. E pui lava oi. Why? Because if we protect the anointing, and that's what the anointing does. O mea ngai whai e le whaunga. Apply le si leia. Whaalongo tā nei. Koe apply le si leia. Toi whai foi. Toi apply le si leia. Koe re ai foi. Koe sei whai se o le aso e mai. E latu ratanga ta e mai. O le whaalongo tā po le meleanga le na iei. O le avea ma se meleanga. Ai ua whai ma pearl. Now, picture, imagine, oi mau. Ai mai se fo ia. Po le aro ufa le tonu. Ia leo. Po le ale leanga. Koe kawa le si leia. Mea lea. E matua I mana o le whamata le whata. I manga o a satani e whaleanga. E pau wale mea leva ai satani o lau leanga. Manga o inga ia makwaifu. Inga ia e aru la lope no whaiatu. Aina leo mai ai lea tua. Kan lea tua mai. Whapene leo ngā anga aku. E le ngā se tangata mi o tonu. E le ngā se tangata. Pat ai ngā mai wha me Yesu. O te sau. E sa ili. Sau sa ili. E le taula na maua. Aisa. Langa na iloa e lea tua. Ina wasasi le tangata le amatanga. Nga kāngoa ia mau fiufi. Nga ia au fiufi ngaku. E le lava nga ulu mau fiufi. Ang sala tangata le amatanga. E le I mawhai alo na maalosi. E le I mawhai alo na poto. Na te le I mawhai o na ufiufi atoa ia. And that's why le whai mai le tala Paulo le tusi o Efeso. You have to get in the Lord. Meaning, when you get in the Lord, no one can see yourself. E le iloa I o se tangata pa when you get in the Lord. Pa. To tonu ya te ia. O nga le iloa tu le tangata le. Le iloa tu tangata lo wana nafi. But they see you as a pearl. Why? Because it was protected. Na ka I sau mali me shaul ole oistale me le lang pa pe ole me nga ku fiu fa pe ka ika nga ngal pawa me ngal ayo ista kia ile maloi le lo that shall ole me nga langa ki le ingale. But you know why ole me fa ya uma o ma oista ole ala van me ya ki kan kongu fo ya lau journey ngi ka sanga ya te le me ngal ya oi ai whaftai lewa e o mai ali tai aole nei. You are the pearl o oi o le penina. Whai mai la I o le tala. Whai mai le tala Yesu. O wale a vere penina ma. Awe whea? O wale a vere penina ma uli. I le te mina u whai tau ma whapea awi. Ai au ke mai maua la fionga le atua I le uli. Ai wha manu nama e le ngango le atua I te au. You are the pearl. So don't. O oi o le penina. Au wale mai maua oi le lolang. Au wale mai maua oi uli. Amen. O oi o le penina. Whaapea sore whaftai a Yesu whaapea ka ika ia. Ai ke musa ta ule upu. Ke wale whai a tangata la. Ai wha mai. No, you are the pearl. Ai sea Romans fulma lua whai mua. Because you are the living sacrifice. Roma sul lua fai bombua na telo o oi o le taulanga e ola o le taulanga e ma le taulanga e mali. Why? Because you are the penina tautele. You are the pearl. A o le mea nga fai na leo mai. Amen. Me fai lau tali tonu ai ia po le lava lo ufale tonu ma e o via tatou uma. But I believe the anointing so soani a tea. The anointing.
Te loa whai tau le tala. Ai whai tau ne le whai upu mua mua. Maa ngai e whai mua mua talanga e whai perusu ma le tasi pia wha peo na wata poni rau tu spaia. Whai mele whai mua mua. Sai ai le onge i le no wha inga tā vita i tau sanga e tolu. Na wha so o ia tau sanga longa wina consecutive. Na, ona fasili ai leo tā vita i ai ova. Ua wheta lai mai ova. Ua tupu ai, ua wheta lai mai ova. Ua tupu le onge le nei, ona o saulo. Malona ainga. Ngatanga i ngartalanga. This is why we need to protect the anointing. Our leaders, our dad and our parents, dad and mom. Because they know where to go. He asked the Lord. In other words, they know where to go. Leaders know where to go. Why? Because they are bros. O oil penina. O e loa le me te alu mai. Nga tupu o le onge lea. Alu tā vita fesili whai mai. Lea tua. O le ale mea ua onge whaasolo. Isn't that sound o tātou taitai? That sounds like them, eh? As leaders, o fo ia te hau, o se peye whaamatala mai, ia o wi loa le mea o te mua mua o walu iai, I have to ask the Lord. Amen. Secondly, mā ngai o le mea na whaia tāwita. When he asked the Lord gave him the plan. Isn't that our parents here? Tato te o i lea tua, fesili, nga au maila ia e lea tua ia te oele structure le mea, ma le plan o le mea, pe wha pe ina whai. Nga o sau a tāwita le talanga pe whaitau, sau a tāwita lo tāwita whai e whamai, ua whai mai lea tua wha pe nei. They asked the Lord, and the Lord gave them the plan. Leaders are LEM. That's how we protect the anointing. That's how I protect the anointing. I have to ask the Lord. And I had to wait. Na te whamatala mai pole ale plan e whaasolo ma whai e le mea. E le ima whai e Saulo na leo leo Israelu. E le ima whai e Saulo na leo leo le whaunga. E na te le ima whai a. Even though lei eilanga arma, eilanga ofutau. Ai le ima whai e le ofutau na leo leo le whaunga pena whatura utala la matanga. E le ima whai e le poto, e le ima whai lo maalosi. Nothing. Ai wha mai tuspai ina o mana wha uta vita mta upi sumalono. Wha uta vita. Wa te ia le wha unga. Sa uta vita. O le songa whai le fili ia le nu o Israel tangata e pele i le atua. Because he was anointed. He was called. And that's why he wants to defend Israelites. Wa umana wha uia. Wa yailo na tofi ti akono. Wa whai le tofi toi. Wa whai le tofi whai au. Ole, o ke leo leo ina tangata o le atua. It's not just the calling. It is how we protect the house of LEM worldwide. E lei mawhai le tangata e lei fesili le atua. E lei mawhai le tangata e wha moe moe lona marosi. Wha moe moe te ia iai meoma. Ona ia leo leo ina le whale o Israelu. E lei mawhai e Saulo. Ana mawhai le tangata na wha ulo no tofi ki a ti akono. Saulo whamai. I will protect. So my fellow leaders,
Whaftai lea tua I tute ma whi au ana te whaia. But just to push you a little bit. That you were called to protect the anointing. Sa wa tāwita tū tāwita wanga tāwita sole. O lai whai le tangata le ngei ia Israel. A lai tu tū tai tai, lai kūris kai ka. O lai whamaloa ilo na tofi. A le. Sa ua tangata na whauina, sa wa tū mwhai mai. O ai oe. Tangwa tāwita ka ule upu to ilalo. Na ia whamanatu le whililo na to ilalo. Mea fo le kere ki ngā inge ka kau ia satani. I remember ia ile le whaafonga mai langa pa ia ile whaile matau lotu le siaso. Na urunga nei. Sau wala ta mai titi o ta matua I ta vale o matua I possess le temoni. Tasi lua tolo ko lima whaiwhi au na iai, mara speaker na iai. Ka vale solo ta mai titi, ka vale solo. You know, you can see them ke mongi fo lingo ta mai titi. Lau te tū. E kuku matangata ia, ai korokolo mai ia tea. Tolo mai asa ulu melo lo vai, le ankolo vai. Na u whaalongonga le ankolo vai, le peni mati u fo inga le laua lua mau vai. Okay le fefe, okay le. Nganga u whahoi foi la lo whaku, you know where you belong. That's all I said. No, you know where you belong. Kau mele sa mai titi se I o inga. Ai o le fiafi whaile tau tinonga ta mai titi. Te tamaloa le. Whai mai. Na koso ia ke mongi lalo. Demons pulled him down. Koso I lalo. Ai whai mai langa tala. E wa ai mai anga ia. E iai ale malama lama la tu watu. Mea ngā lena tolo mai lava sau. Nei ke ngai nisi na bori mau le tala ta matiti. Fa mai ta matiti, me nga ngau kanga opo fa mai na opo. O le tele no oponga, ma le umanga fo kilo mai. O ha ulanga ke opo. He saw the light. Me na o loi, o ke le kau kulis kai mongi. You just reminded him. Me fa mai kala ka vika o oenga le Nga whaalonga ko rea karakara lea, sau mai a le fia marosi, sau kure e. I empty. Na whaalonga I le mea lena te tūma laulo na whaalonga le tala tāwita, o oe ngā le filiskia le, aru wifo mai asa wā. Ko I lalo. E sau wala e tau le taua, ua ko I lalo. O le mea fo inga, singa mai maa, singa mai poa, singa mai makua ifia ia. Mea nga, when you have the anointing, whatever you can use, God will use that for you. Whatever you have. What I mean, whatever you have, your mouth, God can use your mouth to anoint. Lenga o lima, God will use your hands to bring the anointing. Your smile, that smile can bring the anointing. Olo whako wha mai, that whako wha brings the anointing. Your whatalofa can bring the anointing. Why? Because you protect the anointing. Melanga, pole ale, aloa, ke whaalongo ko, ese ale wila le oso mai I. Amen. But whaonga mai ele atu, wa ke ila saulo, wa te itua lia kare whakura kalanga. Alu I fofai mailo maritala ata avita nenga whai. Nenga whai atu, I am now anointed, so I have to defend. I have to defend. Se malia lau sunga o ta ita. Lau kol, ngā malau kol, we have to protect. We have to protect. Sa wata vita leo, whai mai, ina uwha ua alu koko ngue, leo tutonu wale whale. Leo winga tala le, whai mai so le mai o sko ingo saulo. Ia,
O ngā whao ngāla ia i le atua, ki kala tāwita, na te au mai le whao unga. Amen. Malo Pastor Miriam ma le team. O tō umole ngā lurue. I just love to encourage that. O le lava le, mera tangata le whaonga. When we protect the anointing, whatever you do, that is the anointing. O wha apea sole. Makua I fiu saulu e sue se fo mai ale se mea se longa. Ai sa warka mai ki si umu karang ki kara. Arwese. Service in the house speaks of the service in the house. And then, wala kukula Israel, makilo ngai loi, his service, ele ngal kongore fale, but outside there. Fafo tangata lai kuku mai. Man. Ta ia Israel for me Israel sole. Because he was anointed. And now we have to protect the anointing. God is good. And all the time. My lole. Okay, I'll finish with this. My little tuspaya. Ina ua. Umanga whaita vitale. Lesi tangatero ke mga umay lo tato. O eset. Na filifili ai po ai se masiofo. Ina ua filifili ma masiofo. Now she becomes a queen. Ai o mai lo markala le wasau. Fai mai lo markala Mordecai. Peke sau fai e to tonu le whaortanga. Peke nofo e to tonunga e le lavia I nai oi. Now loa fai masiofo. Loa fai ure tofi. Te lone mana ia pena faitula tala menga fai tavita. He asked the Lord and the Lord gave him the plan. It's the same principle na fai e seta. No na whaalonga e seta mana onga le fili e fasioti uma. Onga o ia wa whai masiofo. She has all the right. Na o ia le taitai na te tuai na te lave ino na tangata. Man, whai mailo maranga tala, kako woe, tatalo. Mana pongi, pe whai mailaisi whai mele men singa lingo le tua, I alfisiri o whea leka kalo, I mana pongi, o le tua Israelu lai whai ia. Whai mai tatu woe tatalo, mana pongi. A o waru. A wala kua o te oti ai. That is a leader that willing to protect the anointing. O le tua inga loto le ngā. Ke le whai aku lai te sau te oti langai pena whai atu la matanga le ai. But she is willing because she was called and now she becomes a queen. Now she has all the right to protect her people. Whai mailo maranga tala. O le mea te aru atu ai. O le lava le mea tupu. Ai ia ola Israel. Ke lo le penga mai le atua. You know what the plan of five familiar to set a banquet. That's a plan. O nana ilo aie. Because she prayed, she asked the Lord, and God gave her the plan. Set a banquet. Leaders, the maha ufoi. I asked the Lord for the Lord to show us the way. Faman wiale tua ia te oili le tae. Kono wafa Yesu. Amen. Hallelujah, Lord.
Elia Mabrina, are you here? Okay. A fai o I need whanau. Nau mai le talo tātou loto mo ulua. If not, la whaumara tātou sauninga. Sele mānei o le upua le atua mo tātou. Nanga whawhine e te maua I tusinga mātai o lai, a mātai o mtau mua. So, whatever background you came from, ngai, tofu ata tōma, nai osi fu ana le savalinga na tātou o mai ai. Tātou talia lo le whaoratanga o Yesu. Tātou ai atu le ao le atua. Le mawhai ona. Ngā lue mō tātou. Le whaunga lea e. File mua ia lo ainga. Whaunga lea e fia ia le ainga. E ola mai ful whana. E muli umalawa I le melea. Mato mai al tae a oma. Tal no mai. Ina mele tal no mai yalo watari. How come the Jews don't accept Jesus? Ina me whainga tai a yu taiona. Talia Yesu. Watu, mai rale manuia o tātou nuu esi. Wale mea lai whainga tai. Toa tele lawa o iutaia lau tele iloa o le iutaia Yesu. Whapea la tau se na whatali Yesu. O le Nazareta. Ai le ai o Yesu whanau Betelema o le iutaia. O le mea lai whai atuai. Lena nā ina mai e le atua o lea mea. Ai au mai whaali ali mai nu esi. So lea laua maua lea wanoa. Salia i nu ese Yesu. Nu ese. Awete ta alo lea wanoa. Hold on to the anointing. Tau fi mau le whau unga le ua e mau. Le wanoa wa au mai e a te oi. Al whau unga lena. Lo iei tonu le fia moni. Lo iei tonu le file mu moni. Lo iei le alofa moni. O le oli moni. Le fo I le fa moe moni. E tau mawhai a mea o le lalo langi e. Toso e se tātou. Fa fia tātou I tupe ma ta avale ma fale ma.
Au le tua e. I le wha pēna nā i le atua se mea. Ai ono le atua e le ma whainga tāna malama lama al tangata. Koso le atua e le se tangata. O le liu tino tangata o le atua. E matua mana o mia lo malama lama. And the only way you can find it is the Spirit of God is with us. Le nganga pa iala leo le atua e au mai whaalata lata uma mai mea uma i a tātou. I le whaaseina tātou e le lalolangi ana ia o le talale. Pai whi au lea te le tau tinga ina te e i lunga. O te tala e le atua le manoa e fio mailo na nganga pa i once nga e talia Yesu o lona nganga na ia te oi. O le melena wa vanoa alo vivi i le atua i taimi uma ta ele le paipama e vivi. E te vele vau fo i ai fale i fafoma. E fai ala utanga lava lava ma sui o ofu ma. Worship is available. Why? Because the Spirit of God is with you. E le se ilonga e na e tau sami le leifato a le leila vivi. Ma faianga pa mole le mea. Po afo ila mea ti ngā, po ala ngona e whaala velave ane. Come on, people of God, call the Holy Spirit. O lea nganga pa ia lea. Lea iai le whaau unga, lea tala noa, i lea fionga lea tua. Mo i tātou. Ia, o le wala aule na, o le nei tai au. Si ia le alu lima le melna te alalai. E le leanga le e ai fatu fo ilanga e whaala vela vela e le talingo si o uso lea e. E le va pese se langa laivo ile upu alalanga. But the more you open your heart to that anointing, o le tatala to lo loto. Wa uta talo a ia. Te nofo wa pea, fatu le atua. E le mawhaina uola e au noa maoi. Can you help me? I can't live without you. Can you help me? E se le wha maoni. A umanao nei se mea. O lea la ono se fulma le valu o tau sang. Wa mata fo ino le me vana le tau mafau fautu angalo le mele tu o le mele. Fa pesol. A pe fo ita sa masau wa mata na ele pe wangalo ai. He was slow wangale o kau. Ai te ilo ese le fa maoni o le atua. Ele tuli se ilonga ili lo se me ftata wala ulenga pa ia. Once you get used to familiarize with the Holy Spirit. Te masangi lo ke fa masangi le nganga o le atua. E te mafutu tala noa. Me voi lea. E whalongo tua i te lisi o usu. E whalongo piwa kau ave se melo ma fau. Whala au le nganga pa i o le atua. It's for your protections. It's for our protection. Langa o le tatu te ola i lalulangi ni. E uia na alo nofo a. E lava alo tilo tu se mea whaale tonu. E a vatu oi.
Te nofo ai tu tila tu le si uso. Fa tu al watu lau complain vanal. Te noi a ele vave vala au i le fau unga le. E umai ua fau e mea nalo umai fau. A fai fo i te alatu ai fai mai a fale mai o ewa e maua le mai le. Te loe o le draw i olo attention i me fa pena. E latu lo fai mai ua vai le pita lo fatu. E toi titi a fatu atai mi uma. Te mafau ai lo fatu i una e fa pea. Lona winga o le lopo ai loho te au lia le. E te vai atu no tau walu au langona i me whaapea tau whaia ina ilo ia oe. Vala au lea nganga pa ia. Vala au le whaau unga lea. Ta tala i ilo ulotu. Mai whaafetai. Au te whaafetai fefe i lea tua. No. Whaafetai lea lofa o lea tua. E lea turi se ilonga e whaamalo lo o ena whato a. Whaalongo mailo lea tua i te tatangi atua lau whaafetai. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, thou art one. Come in this place. Holy Spirit, thou art one. O le ale matanga I whea na iai tamara. Na iai lo na manoa. O ruta o le moapi e sa I whale o le tua.
Na iai lo na manoa. So whatever background you came from, lele tu ai na tua na ina e iai. Wa il fale o le tua. Wa il fa'aola tanga Yesu. Wa iai le avanoa ia te oe. You are free. Wa ia te oe. Le avanoa mai le tua. Te tua nei lunga malou loto. E te tala nei lo loto i le tua. Church, don't look back. Awa te toi tangai, awa toi vai tua. Manai al tala ruta. Fai lo wa tua. Mo wa tua Naomi. O te alu atu loi lo wa tua o te leto e alu i le tua leanga pepelo no iai. Fai lo nuu. Mau nuu. Fai o tangata mau tangata. O le mea te oti ai Naomi o te oti ai foi. E i loa fai le avanoa. Hallelujah. Au e tu lai le nei tae au. O le vala au le nai tu lai ai. O le vala au vo e whai ai nai le mea le nai tu lai ai. Sing it again. Lord, in your presence. Lord, in thy presence, there's healing divine. More power like no other power can save, Lord, but Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this Sing it again. Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, in thy presence, Lord, in thy presence, there's healing divine. No other power can save, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this Vai vatasi o au le nei Yesu Keriso.
Wa ul tangata sala. O te fia talia o Yesu ilo uloto. Yesu keriso na maliu moa. Na toe tu ila sa tauro moa. Fa afekta Yesu. O a ule nei mo oe. Cristiano, aua te tuua sina I tu la po sina taimi whaavāvā mai aile lalo langi ia te oe. Langona o le tino ia te oe. The opportunity is yours. Le avanoa mo oe. Aua ne I whaafanoina tātou lo tātou le iloa le avanoa o whaia le atua. Vatu leo lau vi inga I le atua before you go.
Penatu lau e kalesia e o mau manuia. Io I latu lunga au wha manuianga le atua le tama. Mātou te o malau upu. Ia mātou wola I lau upu. Wa mātou te manuia I lau upu. Ola mātou vala aula mātou atua. Tātou malau a fio e manuia. Io mātou lunga lo manuia le atua le tama. Le loftu noa lo I a keriso Yesu. Mafuntaina I mātou le mawhana o lo nganga paia. Nei o I le whaavavau e whaavavau lava atu alanga whaatasi amene. Tātou alala mai lalo whaatai. Ja, nā tuli. Dus. The joy